guru ng pera namin. So ini nang lumas sa utak namin na sila yung bersari. Asa di chong mahita. Lao pa sa atong chong pagbuhay ni Holong. Hilata o guru tadi di Kyoto. Najaga Rijolo. Jadi siapa yang pulau satu dan Jolo Mahita. Waparan aku pulau Jolo Mahita. Pulau Pere. Akan mengelosi. Oke. Di Jolo. Siapa para pulau itu? Para keluar dulu. Bapak yang satu opor di sini jangan jauh-jauh. Nah. Dihita po parang opo papalawot asa ni Jolo hita. Opo palawot. Ang iyong pangusay sa tuwan ni mo baru bis. Buat lugar ada hita mang. Lugar ada hita. Soalnya nang jam untuk pemasaran namin na sa Super Sari. Pasti aja nggak apa-apa, kasih pengantin. Ya kita juga nggak tahu kemana nih. Nggak muat. Enggak lah, kita kan biasanya bisa kasih uang. Kata di orang mani amuna. Terlalu lima ni minaming. Para dia putar dari mo. Gurunya sih boleh. Asa mo maju sa utik ba? Asa keluar ako. Asiu astarina tutu. Napatu di Jolo nataru guri. Mai pe diamu nami. Naros yang taru Jakarta. Ala nahumur mai amang na tutu di Jolo. Jadi hamur na huna berasa dia di Jolo. Wah, hamu mamang mado harata buhado. Apa? Ini dos merahata. Jadi yang pernah makatahon perjolo mesasi kemana di bawah. Kalau atuar dulu, kalau atuar kita pernah kasih. Ada yang kemana sempat jolo mahitan mai. Tidak sih. Tuh si kemana sih itu awas hatam. Oh iya, nanti dulu. Pasal kayu martikia terus di boros. Ayo. Satu opor nanti Dokter supaya mau Jojo Sialusan. sana arahnya. Biarin nauli dari Reganon. Rodo kami buatan Guardino Sobat Raya Cimahi. Bordo Pere. Ima tutup di Marsiala main di Majalo. Pamas-masuk pertugasan Burunta. Sektor Ridwani berita na Posona. Jadi pihakku Abang Nabi begitu. Sehingga apa Burunta gabe boros itu atau 70-an do helanta asal orang basan dua ada radun teman-teman di Lopu ada radun dari teman-teman dengan jauh baju apa aku bagi tahun satu nomor ini satu nomor nol jadi siamu baru nabi ada nami selamat menempuh hidup baru
Buatan keluarga Ringo Bandung Raya Cimahi ikut bersuka cita di mana buruh kami dan hela kami menerima berkat kudus dari Tuhan melalui yang banyak dari gereja. Mudah-mudahan keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan ya. Oma keluarga kata setiap orang segitu lama doh keluarga Ringo Bandung Raya itu dah. Jadi tidak terkenal marka kami itu di Balian. Mana tu dia pe mengalahkan saya tu sih mana kota persaudian. Betul. Minister Batu perlu di Siboro. Amatari semelat tua lut main tadi Paroro. Sahat disuruh satu pangkabean, satu perhorasan. Jadi enggak bisa mengeluh. Saham atau perhorasan. Saudari saham itu tidak orang pulau. Kita mau pulau. Wah, gue suruh hantar sedang main dalam takon. Ada suruh hantar di sini. Jadi mau lihat sama itu, semua ini mah di kamu. Asik udah, abang udah. Abang udah nih bang. Bapak di sini. Udah nih dua kali nasi bayi mau jodoh sih. Dinasa ako ko doon muna niya lang sa mga dongan ibu kuat kuno pulau sejak boleh tahu doon bato takas biar ina uli di bulan dari lebih bagas dari orang kami mangkot di mga lubi ikong doon jauh muna biharawan namin di bagas seperti kilo totong raw ano mardungat tangyang na ibigtan ni tangyang namin ito anak tari bata ang dia kami rumah tangga si parguru rumah tangga ni 50 tahun doon ilang taon dia akan po sa inyo ang karina maghulong na udun di mo dari na tua-tua naho dia kabar hubungan na biar di mati itu hantam ang dia jagar na sila dia kabar mulung-mulungan asa siya na ulung matung kasi na siya na doktora tontong masih maulolo sarela na tunulo tutariwan sarela na tusiyawan ng tusiyapirang tontong masih mauloloan kasi ako parilan na hormo sa ayuga tontong may denggang masih mauloloan asa sa mga na di bali ng tong masih jauh-jauhan mga itong perong di na sila kabar sa lisiyan namin mana sila denggang masih jual-jual masih matong rawan itu bantas dipasung-pasung rumah dari 2 tahun doh helang tahun ang dia nilihaw tuwan tadi na sila papasok-pasok tibuan tong na sila maranak marguro tibuna sila tuguna sila mardakka tuguna sila marula tutong mardakka to siya mo to siya marguro tubisang matong marguro siya dito ang dia damo nila sila sa kadal na tuwa-tuwa naman daw tuwa natin na music ko nilulot tuwa tuwa nanang manantong na sila tuwa poro last to kanina sila kayo sa tutu mas wala sa partikian ope so karoon namin siya tubuan ni ko parang daw kuto kukulot iman na adong di sa Jabodetabek doon kadumray takas ni karoon namin sa tubuan kami sa parang buwan holong namin ima so na somang taula o dito nga ni kumantay mula daw si Borumuli pa sa hatong nagtong ulos na ganja ulos na kapal ulos si Torong Rapu alay awala di ba ka sa partikian molo tukpe ulos tinanong sadari na buong pasahat kami las maroha mo na naman jalo di jak kontor di doho badan muna kita lumomi ma di berita doho di dalam tahu jadi pas di baga seperti kianope ada orang sa pasahat kami yang nang doho nang tuhan na buo ada sumat na biar dohan ko dahil sundi mo kasi sulay gol tawan masiyap ko tihatan ni tangyang iman ang pasahat kami jadi ada orang sa pasahat kami sa ulos ito ulos ito ang sadari na kuha tawag kami dohoran namin at tokbo kami na imabulong namin doho kaya namin dohoran namin sa kong kanta na tuwa-tuwa naman doktor asa bakot na mararinang may natong dito rin na panggong ko nagkada muna mana sura-sira todi muna matong todi asa tuwa asa misran may natong mata ni Ari Marsinor ng mata ni Bulan tuwa matong di hamon na buro ng araw masari doho ka na raja labisok na gabi raja masalit ka ni si Mamora may natulit kay Sansari sinaka ni na kami sa tibumat ng pamuna saha-saha ni Solo na sa tuwatayan saha matapagulalit bawal saha matapagulalit saha matapagulalit so mali-mali hanggang ang karmusik gabi man gabi sa Saragondang may na day ay diya so mali-mali hanggang ang karmusik na pasahan ng parang holong mahami tumuro namin o hela namin baik kamu malago kay bangsan namin si Tumora si Tumora may naman baik nagkorda adong sarapan Tara mo na tatang Maria
y se la y me la está sin tu voz. Sin tu voz, sin tu voz, sin tu voz, a la sin tu alarme, sin tu voz, sin tu voz, sin tu voz. Matea,
Oras. Oke. Atau berang. Lanjut. Musik. Musik. Ya, musik lagi. Lanjut.